Ezvino zviringiri makuhwa chete social media pachipi uyo akaromba kune mishonga inodai. Right now, social media is awash with gossip. Wakamboverifya nganga dzedu munomu kuti dzinozvigona izvozvo? Have you really even verified our witch doctors, our local ones, if they're able really to do that? Aumanaka. Come on. Power iroro hariko. Anomanzwa panzi all power. The Antichrist will have all power. It doesn't mean kuti ane power. It doesn't mean Brain dzevanhu. it's the people's brains. Those dzinopa power kuvanhu vasina power. Brain dzevanhu. The people's lack of understanding gives power to people who have no power. Ngavambouya akavati demonstratere isati tomboita zvokuti munhu anozonzi kana akuda kuisa zonzi mari inongo variko kavanda zvonzi unomuka pasi pemubhedha pakazara mari, mawardrobe akazara mari, anongodaiswa chingodiya. Your wardrobe is full of money or under your mattress is full of money, let them come and demonstrate. Yakawanda kudaro iri mishonga. Having that much money and yet it's a result of witchcraft. Aiwa, ndiri muprofita zvangu ndakatotendeuka pa ndidedze uda kumuona. I'm a prophet, I'm born again, but call me, I would want to see. Ndinouya ndidedze. I'll come. Taiwana. And you let me know. We found and I'll say, ini kana akunditira handimusiya akapfeka mazigemenzi mazichibvisa hembe itamusha apa mari ngaibuda. Now when he comes to do it for me, I won't let him wear that attire that they do. I'll say, dress properly, come and now let's demonstrate. Munhu anouya akatanga chigure zvikorobho zvese miri aumboziva kuti pokaruka yangoti bvu mari. Where he can conceal all that money underneath all of his garments. No. Hatina ari kuzviquestiona. That's why iwewe wacho ukapfuma iwewe, you are going to be a victim. We have no one questioning that. Dzinza rako rese richabhilivha kuti iwewe wakaromba uita zvemishonga. The day you become wealthy, people are going to believe that you have also engaged in some sort of ritual practice. Ndiani ane simba racho? Who has that Tipewo power? mazita en'anga idzi. Can we have a list of the names of these witch doctors? Tipewo mazita en'anga Let's idzi. get these Tipewo. names. Let's get that. Vanhu vari kuzvishandira People are usiku hwese working- munhu anenge ari pakombiyuta kuti zvinhu zvake zvifambe, mari dzake dzobuda, zvonzi akadii. And having done all that, people accuse them of witchcraft. Ende level yedu yekusadzidza nekusachenjera tinongobhilivha. And with our level of being unlearned, we'll just believe anything. Handisi kutaura zvinhu zviri kure kure. I'm not talking about things that are very distant from Ndiri you. kukupai test panapa. I'm giving you a test right here. Ndinogona kuti alright, kana paina anoprofita, Okay, if anyone can prophesy, kana ng'anga inoona, or if there's a witch doctor who can see, inoudzwa zvinhu namadhimoni. who gets to hear things from demons, Right? yes, Toronga, munogona kuuya pano musi weSunday. can arrange that you come here on Handisi Sunday. kunamatirana. We're not praying for each Handite other. zvinhu zviri difficult, ndoisa I don't want chinhu difficult muhomwe. things. I'll put something in my pocket. Anenge andiudza kuti chii? The one who can tell me what is in my pocket. Ndiri kunobhorowa 1 million I will US go and dollars. borrow 1 million. 1 million. 1 million. Pamberi pevanhu panapa, And in tosainirana. front of all these people, we sign an agreement. Mira. Wait, hold on. Muri kuti kune because muri kuti kune mweya. Because you are saying Kune that vanoudzwa zvinhu they namadhimoni nevanoprofita. And they hear from demons, okay. Toita handina mari iyoyo, but ndiri kuti I don't have that money, but I'm saying tinosainirana, unondisungisa, unondisuwa. we'll sign an agreement where you can Handisi sue kuita me. zviri difficult, handisi kuda zita rani kana I chii don't kana want anything chii. difficult, no names or anything like that. Ndinoya pana ndokuti ndine chii muhomwe mangu I'll umu. stand here and say what is in my pocket. Woneswa nemweya. And the spirit that Whether shows you uri will show false you. prophet, kana uri muprofita wechokwadi, Whether you're ndomukana false or a wako true wokusunguka. prophet. This is Which your means by 1 opportunity to million, rise. uchatenga stand yechechi. Because on 1 million you'll buy a stand for the church. PA Yes, system. I'm ready. Yes, that's right. I'm ready. I'm ready. I'm ready. Handisi joke iyi. I'm not joking. Handina kuti profita zviri kuAmerica ndati muhomwe. I didn't say prophesy about Ijira America. chete. I'm saying just in my pocket. It's just this piece of fabric. Wongonditi prophet mune chakati. And you just say, prophet, there's such and such in your pocket. Unosaina vanhu vakatarisa panapa. We'll sign this agreement as people are watching. 1 million ndonoikwereta ndokupa. I'll go and borrow 1 million. And, Ndopa I'll give it to uchaona you. kuti zvauri kunyeperwa iwewe kunzi vanhu vanoona kunzoko. And that's why you see that the Ndiri kudaidza lives, chero ng'anga inoona even if a witch iri doctor kuda would say, 1 million. they would definitely want 1 million. muzimbabwe yese In the entirety kana of ari Zimbabwe. kunigeria ndomuflya ngauyu. Even if he's in Nigeria, you can fly him in, let him come. Garai pasi. Take your seats. Please isai pa social media. Please put this part on social media. Whether he's in Nigeria, Whether it's in Nigeria, Nairobi, Nairobi, Uganda, Uganda.
I will fly you. Ukatadza kuzviita unondirefunda, If unonzosara you mari. fail to pass this test, you refund me. Sit down. Sit down. This is the only way we can deliver you from this delusion. Zvakufunga kuti vanhu vane mapowers stereke kune mishonga kunze kune chi People out there have got so 0 many 0 powers. 0 0 There's vanhu havana chavainacho. People have got nothing at all. It's a yema delusion. citizens. It's the delusion of the citizens. Satambe ne power. Don't play with power. Sit down. Sit down. Sit down. So please, on Sunday, nangosvika, As soon as I arrive, let me know. Kana paina auya. if there's anyone who's come, Ma tables edu ari open nayo. Our tables are Notify ma pastors edu kuti you notify our Pastor Sumgai, you come, you Pastor, see please this stand. man. You come and see, What this man, iwewe unoona, and you say that you can see unoratidzwa. that you are a person of vision. Whether wabva kuchechi yekupi kana white Whichever garment church, kana chii, which country? muri kunzi maprophets ikoko. And they But say- mari munoida handitika. But you want money, right? Uya aiwa hakusi kubhadharisa, ndindataura izvozvo. Uya, Come ndoisa. and- I'm the one that's saying, so come. And then I'll put it Wandiudza, here. And you ndokupa. let me know, and I'll give it to you. Namwari, vari kumhepo hangakusiya uchitambudzika paine mari yakadai so. You can't allow people to continue Hakuna struggling zvakadaro. with this kind of money on the table. No. Sit down, sit down, sit down, sit down. You know what they're going to do? They will blame it on me kuti iye wacho ndiye ari kubloka. You'll say that I'm the one that's blocking. Totsvaga mumwe. Then we look for another person. Ehe, asiri inini. Not me. Vachati futi chechi inoyi ndoiri kundibloka. They'll say that this church is the one that's blocking. Kusvika taenda pauri kuda, as long as you can tell me. Until we go to the location that you want. Hatisi kuti tsvaga macodes manhamba. We're not saying look for something Uri complicated like kungotaurira codes and bedzi numbers. kuti chii. Just tell me what. Ziso rinongoona kuseri kwejira kuti chii. An eye Chete, that chete. can just see beyond one piece of fabric. Mishonga yese, nyora dzese dzaminadzo, ingondiudza kuti mune chakati. Just tell me what is in my Ndodza pocket. chechi yese aya kuti chokwadi one uyu munhu aona. And then I'll tell the whole church that this person has seen well. Ndonokutsvagira mari yako ndikasakupa, And I'll ondisuwa. look for your money, and if I don't give it to you, you sue me. Zvese zvinonzi vanoromba, vane mishonga muno. Then all of this that people say that there's Hii witchcraft, mari there's iripo. been rituals, here's the money on the table. Ende musandinyepere kuti isu hatiitire mari nechi, because maclients enyu muri kuabhadharisa. Don't tell me that you are not interested in money because Kubhadharisa you ma-clients charge, enyu. you charge your clients. Izvozvo level yako yedelusion iwewe Right now, your level of delusion iri kutokudza kuti prophet must be careful. is telling you that prophet needs to be careful. Kune vanhu vanogona kutozviona izvi. Just in case there's somebody who can actually see. Vanhu tichenda unovaziva handiti tichenda unovadi. I'm saying, if you know them, go ahead and call them and bring them. Ndomaurayira tingangotoita nhema zvimwe zvese izvi. This is the only way that we can destroy this life, because anything else, Sit down, please. Sit down. Men of God, if God is raising you and this is your opportunity, you are not going to struggle in ministry. Imagine God has opened this door. 1 million. You are a true prophet and you want to start a ministry. And God is showing you things. You will. you. You hear the defenses that they start to give. No mara test like that, God is not tested that way. waona manje. Now you see. Handira kuti vamwari chete ndatine n'anga. I didn't say only the God people, even witch doctors. Ehe, nen'anga.
Witch doctors. Yeah. Iwo kana uine yako nganga iwewe. And if you have your own personal witch doctor, Ma-politicians kana mine nganga dzenyu ndo politicians mukana out there, wokutesta wozi muri if you kudyirwa mari uku a witch muchinyeperwa doctor that you ndo consult mukana with, this is your itumire chance. motikari ng'anga yako uchamara uri kudiwa kwamakandiwa This is your chance to ukaona test them. yangoramba 1 million tsotsire And the moment that they refuse, Thoughts. then you know that this person has been deceiving you. It's a crook. inoramba 1 million uchitengera grocery ichibvuma. And yet you buy groceries and they accept and they will refuse 1 million? What I'm trying to destroy here is a delusion that empowers the Antichrist. And the Antichrist comes and he ends up doing signs and wonders. Yet they are not signs after all. They are not wonders after all. It is the delusion of the people.